Pa imajući u vidu da je Pokret za narod i državu Niš nastao u najdelikatnijem momentu za našu državu Srbiju, koja je bila, jel tako, okupirana pokušajem obojene revolucije, kako vreme prolazi, narod sve više shvata značaj i viziju koji sam pokret ima i to je pre svega osnovni razlog zato što smo već imali 2, odnosno 3 grupe građana, Romska nacionalna partija i još pojedina udruženja nam se, jel tako, priključuju, što ne samo da omasovljava naš pokret, to nije sporno, svakako će pokret imati ogroman broj članova, već se tu okupljaju ljudi koji su svesni da je zapravo, kao što smo čuli na našoj sednici malopre gradskog odbora, ova godina i godina za nama jedna od najtežih godina u mirnodopskom periodu. Imali ste blokade škola, imali ste blokade kretanja, imali ste linč svih nas koji mislimo drugačije. I jedini razlog zbog koga smo se mi okupili i rešili da stanemo je upravo odbrana naše Srbije, našeg ustava, naših zakona, naših porodica. Iako to ovako zvuči, da kažem, malo pretenciozno, zaista je to tako, jer stekli smo utisak posle svih ovih meseci da smo svi mi, normalni građani, ugroženi. To ne smemo da dozvolimo. Moramo da se borimo radom, moramo da se borimo rezultatima, moramo da se borimo poštovanjem prema drugima, da poštujemo tuđe mišljenja, da ne lomimo ničije izloge, zato što je tu grb Srbije ili nečija druga slika. Moramo da poštujemo svakoga. Ja sam se uvek kroz život kretao parolom poštuj da bi te poštovali. Prema tome, ja se ipak nadam da će ova normalna naša Srbija i većinsko srpsko stanovništvo koje normalno posmatra stvari prepoznati značaj i ove naše, da kažem, organizacije i kad dođe vremena za to, daće nam punu podršku. Siguran sam da ćemo postići velike rezultate. Svi koji su do sada sarađivali sa mnom znaju koliko sam požrtvovan i koliko vremena dnevno provodim radeći političkoj organizaciji, tako da verujem da ćemo svi zajedno postići odlične rezultate. Lično smatram da treba da se krene ka tome da se vrati patriotska svest. I sad zamislite koliko to deluje, kako da kažem, staromodno, da se poziva na patriotizam. Pa ne, ajde da pozivam na šta drugo. Ajmo da budemo razjedinjeni. Ajde da mislimo samo o ličnoj koristi. Ajde da ne mislimo nikad više o državi. Pa šta nam se desi? Lično smatram da je Pokret za narod i državu najbolji partner mog pokreta Nova snaga Jug. Daćemo sve od sebe da budemo najlojalni partner na terenu i da zajedničkim snagama probudimo taj osjećaj u narodu.